Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesegwa ebinebinda bigambizo bali anyumwe bazyo amukorogo kutahe mikono abaronde 15 ombolisa wakaburangire Church of Uganda omurkoranoria omurembo Rwambara otalitina kuchebeza nobu yakubasirimu ondijo naja kuchebera akashanga nyene mwaka akakoko hatona bakakwata wotachebize kaza kuze. Bishop Sheldon akozesa omugisha ogwenja kushaba Kristayo okonja kumanya Mukama kandi bateebwa konja kwegesa abaana baabo. Simarhanga bw'abashija bija bashaba abo bahirwa nico kurebera ngo abakazi bingi bino mugisha nibahangara no kukira abashije mu Uganda nikimanyo abwe myaka nkesha abo kuba abakazi nibakira kwega bazo mu kanisa ayitkushomeseze bintu ebi ikirunga cyo kusasirwa waba ryo muri Yesu Kristo waba wamwikiriza uryo mu kirunga cyo kusasirwa nogendo kijwiri kusima umureberezo wankoreye bare munonga kufa kushomesa abana okufa kutunguka yebara okufa abyengiri abakristo nkomwe gukonja kusima omureberezi ogo bamusimise ente wene cyo kubanza ni nsima tatito bishop umuruhanga awemeramo yatwerire diocese yitu ikikwatira nebyo bwegese nisima abantu mwena abasa kwija bakatwakwatanisa kwakira umurebezi wankore amakuraga gasha kwa Evans Taremwa.